Wow, kako cool! Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho! Joj! Kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobjeda je moja. Nisam ni sumnjala.